Dobar dan, dragi pčelari. Evo sada ćemo da otvorimo žutu košicu našu, koju smo eto pratili i pratimo je već duže vreme. Pčela nešto ima gore, ne vjerujem da ima tu išta meda, ali a iako ima to sve zani ima nešto. Ima neki mali, evo ne znam da li se vidi, znači evo ovdje u ovom malom delu, to je beznačajno, to je nekih 100 grama, ali to nas toliko ni ne interesuje. Koliko nas interesuje nešto drugo. O, nije da je lagan. Vidimo šta imamo ovdje iznad. Ovo je sad, ovdje već imam, da, ovdje već imam mnogo više, vidite ovdje neki. Ali ovo je znači, apsolutno sve što ovdje vidimo na ovim ramovima, to je sve njihovo koje će se skupiti u jedan nastavak i to ćemo spustiti dole u oktobru. Čisto da znamo, da vidimo. Znači, evo vidite, ja ovo nisam dirao od bagrema, bukvalno. Evo vidite, ovaj pregrad daska se pomerila na drugu stranu, zalepila, šta nije, samo je spala. Znači, apsolutno nisam dirao ovu košicu, vidite kako to sve je zalepljeno, 7 ramova. Sad ćemo da vidimo kako je ona zazimljena i šta je uradila. Ovo vam je takozvani ram građevnjak, evo vidite. Znači, on je pun meda. S druge strane nema, znači s druge strane je prazan, ali sa ove strane je zatvoren. Lepu dužinu ima, znači koliko ima jedan dB, računajte polovinu. Znači ova strana je kompletno zatvorena. Idemo prvi ram do ram građevnjaka, evo vidite leglo. Znači medni venci postoje. Vidite kako sad dobijamo ovaj spušteni prednji deo. Znači automatski na taj način ćemo klube dobiti na sredinu što se tiče zime. Evo vidite s ove strane. Znači ima svih stadijuma legla, znači ne znam da se vidi, ali vidite medne vence koje je ona napravila i spremno do čekuje zimu. Evo to je ta žuta, vidite. To je ta žuta koja pokušala da se roji u bagremu, vidite. Ovi sedišni ramovi imaju malo tanju, da kažemo, debljinu ili visinu mednih venaca, ali to su sedišni, vidite, evo. Znači to je ono što pričao, ovaj ćoškasti med, kako se spušta dole. I to je, da kažemo, dobra stvar ovog sistema, zato što uvek klube digne, to je pomeri ga u sredini cele košice. Zadnji deo, što je izuzetno dobro. Znači ovo je treći ram sa leglom. Ovo je četvrti ram. Vidite kako on izgleda sad. Znači ona kako ide bliže desnoj strani, smanjila je leglo, ali je povećala mednu kapu. To je četvrti ram sa leglom. Peti ram je identičan. Ovdje vam je, ovdje je polen i hrana. Ima dosta polena i što mi se jako sviđa. Evo, ne znam da li se vidi najbolje, a vidite, evo polen. Ja ću pokušati to da vam približim, da čisto vidite da tu ima polena s jedne i s druge strane. Znači, imamo 4 rama legla, 3 odlična i ovaj zlatna rezerva hrane, on je pun polena i hrane. Evo, da se vidite. Čak ima neki svež ili nektar koji nije zatvoren, vidite. Znači ova košnica žuta opet se odlično zazimila. Ako nemate polena i ako nemate
hrane neke pomozite pčelama, što je sad naj i potrebnije. Mislim da kada padne ova kiša, nadamo se za Svetog Iliju, to je 2. augusta, pa nadalje, kad budu malo hladnije noći, da će taj korov malo krenuti, da će on malo ubrzati taj, da kažemo, unos nektara, to je polena. Ja se divim mojim pčelicama što ipak uspevaju, eto, i da opstanu i da donesu meda i za sebe, ujedno i za mene, i nadam se da će ostati tako i dalje. Sada ću, da kažem, početi borbu protiv varoje, ostavit ću ih, u oktobru ću rotirati, decembar, oksana kiselina i snimit ćemo to sve, a naš jubilarni datum 15. februar 16. vidit ćemo se opet, da kažemo, s ovom košicom u proleće, da vidimo da će biti slaba, će biti jaka, da će prezimiti, neće prezimiti i tako dalje. Svako dobro, ja vas puno pozdravljam.